Ting hende nang kuting din ang bida, problema nang kuta din ang bida pa hopi ayan nang. Sitwasyon nang kuta parse impossible pa wardu solusyonan. Asina Jericó tabata. Ahora Jericó tabata pong será pa motivo de ayunan de Israel. Ningún gente no tabata sali e ningún gente no tabata drenta. Tabata ting muralla nang na Jericó, ku tabata trova e pueblo de Israel de conquistar estado. Pero tabata ting promesa pa e pueblo de Israel e basari bache e muralla nang acai. Se aboting problema nang kuta parse buraya nang tembo bida participar den estimang de Jericó for de 5 teco 12 de setembro. Nos lo determina pa medio de fe e caída de muralla nang de problema nang kuta tembo bida. Na Iglesia Universal de Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32.